Speech as a foreigner, Sri Muivah retired IAS, Honorable Meitei 44 SC Assembly Constituency. Honorable Chief Guest, Mr. Susindro Meitei, Minister SCS, PCP, aduga mga kagawin na dami ni Pamaya, aduga tayo sa pumili invite the special guest, Mr. William Meitei, Working President and also Acting President, nakapitulkan aduga ate halaman guluin na independently chief, village chief, ang may inside the Susindro, kaya hindi ko na nung yaw ko Reverend, natin siya sa nilay ba? Reverend, Edson, Shire, yung may yakit ay kapaano po siya na hindi mga recomended player, Dr. Commissioner, siya na Tounament President, Mr. Shokhan, sila ang politik, dan mga recomended player. Kung nagawin natin player, ang psychology, inamin siya, yung kata mabata talaga, ikaw na kumira sa pinag-missionary. Kaya tayo natin, hindi ko na yung siya, kung nabi, sabi-sabi na, sa may isa ko, ito na psychology, itong nilitatan ng ating tupay na, welcome sa Muivah, Chief Guest for the International Delegation of the Initiative for today. However, Tangkhul sa Muivah, walang tayo Chief Guest sa Muivah, at Meitei yung nakangawin. Honorable Chief Guest, Installation and Susindro, every which I would appreciate. On behalf of the entire representative, our deep gratitude ay noduk na ay volunteer with Chief Guest. Chief Guest na sila pinisi ay inaamuro ko occasion ni na gawin. Eko ay manipulan na suliyan pada asong di Bishnupur malong moyang ang nasapat rin. Isang saita kopal adu dacat ka kapsing adu suyang na sapat rin. Eko di Ukhrul impal Ukhrul siya kitang sapat kadawa para ay kali. Eko di area sida kunina mandi sudete. Tayo naman mga itaw sa kawajar ko sa itan siya may kami. Ako matang tadi pwede ito kapag ng mga wayan. Mabay na kung tadi pwede leadership dara dari bino kapag siya wakte. Pwede matamaman tadi PSHPN itu masih diwali. Matam kitang dihalin itu masih diwali. Ano kapag siya wakte. Andar di ay di marunong kaya Mr. Susindro ay di hati ang kinarami masih pemalam bahwa aduga dapat orang dari ang tahu bahwa tidak aman aduna masih kurai dekai begitu egois kalau siapa tadi na nikadan si dia dengan kopi dia si egois kita itu egois dekai apa tadi yang tahu egois tahu orang tahu sih, ini assembly itu kayak gini, jarak berarti impact isi headquarter sih, orang buat tadi sih cukup cari. Jadi impact tadi dalam kata impact west isi headquarter ini, ini jarak berarti egois siapa yang cana pelina. Impact isi headquarter sih, sini yang aku bilang, nanti sombong dah dalam mereka pengen bagi sih yang ini. Aduh, ini part district di hospital sih, nahane assembly sohai beri, location memang deh hai, asal di sekolah mandek sampai sini,
ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯄꯦꯠꯄꯥꯗꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯇ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗ ꯊꯝꯃꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁꯄꯨꯡꯈꯣꯛ ꯍꯩꯁꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯕꯨꯇꯥ ꯁꯥꯡꯂꯥꯏ ꯁꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ higher education Friend, kena nang kita tu rambil. Soalnya PM college, Kerala college, mana dengan mungkin itu higher education yang ada lagi. Ketika ini kota tadi, school pejabat ini hanya boleh murid di Canaan high school. Fungsi si metric first division pun tak boleh pergi rekod berani. Amat survei lagi. Kalau ini nama first division pass terus. Yang mau kita iman ada sebuah pejabat mana yang Meitei. Saya mama Meitei New Zealand apa ini pejabat sekolah yang beri top high school lainnya. Sukses yang mesti jangan beri 1970 kita. Aku mendapat proses Canaan ini kerana proses Canaan ini tahu. Sekolah yang beri. Aku bahasa ini murid kita center school lainnya. Bukti practice association itu. School pejabat lain, proses Canaan yang jauh ini. Aku mendapat Retd soal terdekat bukti Susindro Meitei Tangkhul ini annual sports meet dan amat cek bukti mereka cinta annual sports meet ini aku mulai kita sendiri sudah cek bukti dan jauh na football sana apa baik yang berjona masih yang jauh cek bukti mana sport sih itu jangan tahu ya atau yang berlingkaran Muivah macam Japanese sports jadi bukti mana jangan tahu football sana saya yang berlingkar tournament yang si Indonesia yang jauh ni atau daerah itu jauh ni Hongkong itu jauh ni jadi bukti yang lumayan jauh beri Desa fishing sini ini kuai mana? Bagi ice formula itu kena begini, ice formula itu nak sungguh tentang ini kuai mana? Ya, orang mana tahu apa cinta annual sports itu. Ini mesti New Zealand inter dan village football tournament tahu. Ada mana kami cinta sports itu di baik atau kejelas ini. Amma kami mesti berdekat ini, bisa berkembang ini. Juga bagi sports tadi itu yang populer jadi ada. Ukhrul ini sih football dari Manipur number 1. Bukti kita Manipur football tournament nama kerja lagi sisi ini. Third Surajan, Maharashtra Surajan sisi ini. 1950 kita bukti kita kabar kita itu ni. Ukhrul always champion था। मापाले शानदार गांधा Ukhrul footballer तो तेरे इंडिया 50% Manipur players। Manipur the first national player से Ukhrul di Kasimi March Manipur number 1 था ni 1960 था। March से लेकर की जो ना Muivah बंदा का ही ऐसे Number 2 था 1970 था Manipur के national player अमर करते लेकर ने अदुसु Ukhrul के अंदर शिवरा है मार्च में किधरे नशी Ukhrul दा sports infrastructure अमर तक लेते despite the absence of football sports infrastructure नशी केरला master Tangkhul player याव आये से Bangalore exhibition याव Mumbai exhibition याव एकोई की Draw याव
내려가 주려고 물론 거기 자가시다 스포츠 인프라스트럭처에 달래 이 explosion of 달래 것이 하는 거니 아주 집계 구조 그대로 일견된다 그리고 아마다 스포츠 센터 오브 스포츠 거니 것이 인터 풋볼 인터 Tangkhul 나가 비대시 풋볼 토너먼트시다 너희 대회시 노룩나 양 보름들이 너희 몽골 것이면 아주가 누아이가 풋볼 토너먼트 것이 저희 우리가 한국에 보이는 사이드가 그냥 기다리는데 그것보다 남방부터 할때 레게시가 이시나 아직 이번에는 우리 second Tangkhul interpretation football tournament ni program ni 실험을 하네 이시 Tangkhul football이 natural activity play 머니푸리 cover 잖아 그 파트 1950s 이리가 프라그라가 설주라잔 시시미 이시 Tangkhul은 저번에 지금 사대 1950s 1960이 머니푸르의 national player 망게 사이 백신이 풀바지 아위 풋볼 챔피언 베데 프레지던트 나자들이 멕시코가 피 멕시코야 보다 시다가 안 되는 거니까 세월이 아위 시리 1976 이 동클라스나 이때부터 아직 생각 안 머니푸르 모든 national player 아버 큐바는 망가고 소비되는 거예요. 지탄이 cuma only sports infrastructure mereka sadar dari perubahan ini. Apa itu ini sport itu berbeda. Itu makhluk lain. Lalu siapa boleh tulisan, welterweight boxing 6 times national champion. Halal ada Asian Games di Olympic ini sekolah. Aku yakin di bronze medal ini for the first time in the history of India, the entire football federation designs out in the input. Tourism is the regular South. 40 weeks is the Mexico. 4th time archery Maragami national champion. Naga Ali the trophy Olympic Asian Games. Our acting in war. Itu Tangkhul Nagawi. Godfather Meitei, Pekki Meitei dah. Many formed 아니 셀렉션사 사문에 그 스크린 사르가 너무 차오르 그냥 엔디 포크만 거기는 좋아 미토랑 치 미니스터 허나 홀라 프라이미스를 받아가 방식이 있는데 메리 공연을 보지 이시 왜그리 아까 왜그리 봐 지금이 이제 멀티 공교 올림픽의 정사를 조리선을 올림픽 정사이 있는 메리 공연이 참여 파트 미대 조리선 식사에 national champion China. Ini dah hamil tu, itu macam ni dah. Ibarat macam jadi kata sports minister semua yang sana, aku cerita banyak saya. Ukhrul ni saya itu sok berada. Ini juga naik sampai. Ini baru kuman nampak saya itu. Ini betul kerja kita. National team dah. Aku cakap dah oli practice saja. Badminton, tennis, boxing, judo, karate, kungfu. 그리고 이제 처음 진짜 tinggal practice saja nih kok. Kamu nak apa lagi? Saya Ukhrul saya di sofa ini ada di dalam ekstrak di orang bertemu. Ini orang ni istiqlal kita keluar dia ini ekspor, sintetik, support, saya isu sudah aku ni di ekspor ni baik ekspor minister Anurag Thakur semua ada ni. Di keluar dia di program keluar tu di ekspor program ni. Keluar ni saya kuman nak bagi dia Ukhrul ni nak kamu pergi kita untuk dapat profesi dari mana ini nak jadi macam sekarang ni isi certificate bunga di kita certificate bunga macam di kita mana suka kopi dah bunga ni dah education di kita aduna lagi wira itu lagi nama apa career dan share yang kita ya bunga kita pada aduna orang anak di sana yang kita itu ya jadi yang nak memang isi sebenarnya dari segi isi nanti
Tangkhul berarti dengan soal yang siapa ini. Kita lagi ini more Tangkhul village support movement